Kabangakot, kisang koron sa paitar. Mula ito lang na tayo rin patakin ranwat, pagkakita tayo na ba na ibang kapagap. Maing samat kot makatkat na lang sa kapangagang ko mo yung masan mo. Makin wiya sa wasapet na sila kin mo masuwiya ko rem. Ipag ko mo yung kating kaya kiti. Kaya mo sarawi masan mo, kaya nga kapulbulkiwe. Kailan nga mo sarawi. Kung bisaw siya, pasutupin ay lalakang sito ay kel. Ay kong may ganututre, ang siya chorus. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Amen and amen. Orla pa na tayo rin kawitin ranwa at masani. Kiyang kot tamea. Kiyang kot tamea. Iran puk bangko siya ng iran pugan. Matu iralaut resa kriyaw. Raju kaisak temaulel. Raju kriyasa kayo. Masani. Parsiko apokon pene poreen kapungatan ng pungarail tamerpan kasapungay ki Jesus ni sapol masan kan. Irailari ilakilang ren Jesus ekay ni rai tumpatangko o magin upaligi erot kay porenitek re patungan maing sompatak sa patungan na siya makomi armas medelmen magin patangkin ni medel tuan kuburan ko to ang armasakan. Kung isotakin, kupurogi tame armasakan kin lame-lame, kung isotakin katin katore aramas. Eri kung imasan iyong kit mas, kupuromo yan. Ong nirawet, mepung ong atayl kosonetakan, magtaypaan kin kita, taksis ong nang markian Rome teso. Jesus katin tekata aray lamalam mersuet, yay me emasan ikiyong rail, masan iyong rail. Malahun kay kumail, tama kumail kasong kiniya. Kumail kasat letong ye monien isaizo. Girailari patuwanong 11 tala silver. Iyeri kay na mareray, masani. Sansalenis o maranismet. Giray patuwanong sansalen Caesar o maran Caesar. Caesar masani yung rail. Memang, kumai kiyong Caesar, mekan me an Caesar, ang kot mekan me supplement kot. Ikamelelema parsi ka ban tolato ite tamet supplement kot. Tamet cabang kiyong on kot me a. Kameleme kras ban sa masi emen kumail. Po yai kitail aramas me uyawita ni mumen kot. Yai kitail aramas me utan kayo kasambal ren kot. Supplement kot makayong kasambalkan ng Genesis ralaw teo risa krisa kriya risa konola risa kisuko saya. Kota repilkatin masani amet tabang yata aramas rasong kitail. Raban ankin manamanin kaunta mamakan manipirkan man o lawalo o man laut o tikiting chorus. Kota repilkatin yata aramas kating yata aramas rasongi. Agtung yata ololi. Kita ramas kelep mewiyawita merasong kot, memumuin kot. Mana kan situ yawita umuin kot. Kita ramas bilkolokol ngayon sarawian kot all the time. Nampuk sarawin masani. Masuk desa mekmai mewiya 10% ngayon sarawian kot. Iwan atay kasamparin kot. Katay kami lima parsi ka ba ang pitpeito ko itakren Christ. Tamaan kot misapan kiyong. Christ man masani emen kumail. Kopriyong malmaurin kot. Pag kita iya sa pumengkot, seri bilibil. Iya kita sa pumengkot, seri kay mawiyawatan pumengkot. Kada ta epil kitail ta, kasambal kin kitail, uyang kitail sapul me, seri kasambal. Kailangan may armas toro kin ko siya ramukat. Kitail koros armas biya sa pumengkot, punga melel. Ni anso me tip, Petulungo ng kabibigo, kita armas koros, kita sular konolinganin kot. Kita salong lang sang kot. Imi kato kot kata kita sa bumi euros count Jesus Christ. When komat kila, tipatail kan. Pagdaling kak pura la ren kot. Buksara masih mi yei tunan kot apa kong samba me akatin kata kita sa bumi euros
koros me puson lai and der sorong la bernan ki maur sautuk I me kor katar kita kaun Jesus Christ. Kita yang kak pura la re maur sautuk en delong men kita. Hari ran bukat murin Christ akatu ya tu doa ni lobu kakrerin tamakalekel. Ran bukat mie me wia sabul men kot seri medalo mie me wia nen Satan. Mere me kita tepetak dia wia sabul men kot seri korzap deep katorik kita la sang ren kot. Ima kata na Yohanes, ilau sudah diri kau sih ayat mereka panas lagi, sabun men kot cerikan. Irai mekung ya mepung, ya irai sabun men kot. Nen setan kan, makin uya me sabun, osi tu pakau irai solong tekan. Na Yohanes kayo, nen John naksin liko kayo ilau sudah diri kau betak yang kita met. Ismu ya sabun men kot ceri meda lo ismu ya nen setan. Kata ran bukat. Korus merong patakan kot, Arab sudah menaleta, sudah memuitong, Christ an aral mau rewu ya dengan setan. Wah, ini cuma dia banggakan kemur kila mak dia bang lukur lang marewu, pasang yung ina dia mau. Dia bang kami lihat tok mak ketu ya ta, ni lobu. Tamat tip ya yang kecil, tamat tip ya yang kecil aramas. Nanti silu redi tu balu lele redi keisha kekosoya. Ni sotekan rano ira frong atak kauno kot ketika selina matuelo ira aprukula nan warangan tuge ko kauno kot ap malipe wolo masani yakowe wolo ap sapeng patuan rong atak omu ketika selina matuelet ia patuan masuk kata orukla ruksang komi pergi aikiliso magalang kayo tip katur kita sangai renkot kita droror la sangai kot pokotro tip sorkak eupene kesampan pue atam ko siame eruk sang kot pue tiarta me kiliso amoe mon arawiyata tibo tamira ira seru me pue linganen kot the glory of God me kitimra Ansumira saya kena ada deep. Lingan the glory and God me kitimra katera sudah ka kilamira kiljo. Glory o kitimra. Ni ansumi deep petelongong. Rera glory o kokolasan rera. Ya glory and God count Jesus Christ. Deep katorik taisang Jesus Christ. Kata niatai kiliso aki kita ran ki Christ nantai more. Kita puksar masih kita waka kata mun kot wang kita ta deep. Makda situ panali yang Christ nantai more. Maksud pan lukur lang maran kaun Jesus Christ kau cuma yang ini nantai more. Dai waka kata mun kot dai kiliso mun kot. Ima kata atamo ivra rukusang kot kaya ura masuk puya kata. Pagkaya siya tamira wiyata deep. Kaya po ira tamira kiliso. Niyan sa mga Christ, sudo ka tren aramaso kiliso dar. Ni Christ ka tren aramas liko kita Christ. Glory and court, bekukolasang na matuwalo, sa ren atamo if. Niyan sa mga kasamo Christ on natural more, glory o purutong kitail. Pugsaro masa ni mga kitail, liko kita count Jesus Christ. Jadi Christ mo yang tay kapat. Waktu sudah kilisau mongkot punya kita, tiba tiba koros indrayan kawan Jesus Christ pain kita dah sangir. Nanti kita magelaren kot. Tiba tiba kan pot-pot lar, solati waktu pot-pot lar tu ada snow mongkot. Waktu kapat kita kawan Jesus Christ. Glory me kokola sang ren nata mawif na matulo. Puratong aramasamen me kasumang Christ na namor. Nan Rome relaut silu ko siya me armas koros wedar deep o iral koros tosanger sa pumen kotlingan megen katkiyong armas i lingano ye kaun Jesus Christ niya wedar deep kital tola sang ye kaun Jesus Christ niya pa nale yung tay Christ tay protong eri
O dai kapat kita Christ. Kesilu planen komor me kosang ni intra. Erniata mi varawiata tibo. Dipen sapai kyang koto. Rale wantu ke urakang. Armas kintoto kindame apel mera. Sudah pakai buksara masa ni apel mera kang. Wantu ke mera le urakang. Sudah mera wantu ke tamu. Ada kin apel. Sesuatu yang nampu sarung mekosi ame apel. Nyarawiata artip, nyarawiata artip kot, mangiyer sapo me plan, ngaban kopure kita kecailar masre. Imakareta, nancenisi silu rikisu kosi ame. Nian suwote me ira tungole ira eri marain laut tiarta me ira kiliso, ira eri pata tentu ke pingke uya kita arakol. Arakol o koleta. Yang semira tiar tamira uya tadi, yang semira kelang tamira uya tadi, bera kelang tamira kiliso, ramen pain rati. Rawuya ta kol me kosani tentuke. O kitimikilara kiliso. Nancenisi siluri sege masa ni me kauno kodere ketin uya yang atamo ya po tara liko kilin man. O ketin kalikawi rata. Tamu yawi. Poirak kita mungkin rala tentu ke, mau poirak sulah kilisau, irak kita lar. Apkot kemela man, pokita yakar pengkota kemela mano. Intau tampang keredi poin uyam poin nanti. Sabung liko mira likawi takau, tentu ke kau sudah kau yata mekot. Kata kotu kemela mano po utanin tao pang keredi puen mia puen endip. Ime kata serin Israel kan. Rekin merong ki man. Rekin kakereti intan mano. Ap intan man merek kakereti kau sudakin pantasang tip. Ime kuyakin papayan di parail. Kot kin ket na lang masen dito kilang aramas uya merong intan mano. Kupura aramasyo, abo sido pantasang tibekaw. Uya po iti. Kanto data trepel kan. Trepelinan ng mga trial kan. Mami mayo mi pewe. At akin nala trial men painti trepelo o kimperela mayo ap. Mayo mi mite. At ambil kisang. Pwede trepelo mayo ba ambil parata. Tuwete, we intan man surukak en pantasan ti penaramas. Apo kot kilang lao kilang me euran sa bumi Yerusalem keto samba. Bang ya pantasan ti penaramas ni meson ko siya. Niya kilang ta Christ niya ket ko depon lebih sedo. So ko siya yang na aramas kau. Kilang simpulen God. Me pantasang di penaramas, di pentron samba. Buk saramas yung time sote wat pan lang. Magdama ka kumur kilal likin maran kaun Jesus Christ. O kumawat ko saniya, ko sani intan sa bumen ko tieros kaun Jesus Christ. Nam Petrus kayo relaw teo rizigay sa kwalu lejek tuwaw ko siya. Pagkumay la sa song tama kumay kamayaw kita sang nan songan mor so katape makumay so kisang ren sa mamail ko. Kaiten kapasor tuwa sa silver te kol. Kaiten kapasor me tuwa sa silver te kol. Po mayroong pailabalapyaw. Yay inta kasambalang Christ. May simbol makalagel o suti sa amin. Mayroong lapalapeo. So, meron bang rasong in trying count Jesus Christ? Gold or silver, bambi sila ka rasong. Nang pagaway ko siya with the precious blood of Jesus. In trying Christ, may inanan kasambuan, may paylaut sang song kan chorus.
I train tawar mereka pantasang child nanti. Maka tayo purpure sarawi, anson sarawi kan. Betul me wiamet. Ran sarawi kan purpure sarawi. Peta kesempawat anane wiawi yang amen child. Kau tahu tidak dan Christ so. But each of them kau tahu tidak dan kau Jesus Christ. Kau mau orang kau lelong child. Maka tayo pan. Bagaimana kita percayakan chorus mereka wiayongi. Ukray kau semua yongi na child mau. Ang sebutan mau sotuk pan lelong. Aman armas wiamet. Agdalan atan Kiyang atay kailan ko mabun etay sarawi. Esir bang yata may kutong katay makitay sa depan kasamo yung Christ na tayo mo. Utol tayo rangkaon Jesus Christ. Ang ran bukat aramas toto. Kasi kita po natin ray mumutsokan. So to sa akin nang buksaro mo ko siya me yet etay mumutso mo ba yang po may pumaybaan kukilanan lang. Mga Mormon kan? Imerapet patangki. Maka masih banyak yang kita lah, masih banyak kolan alang. Puye ikit memotso me kot ke timpelata. Ya wasan nampuk sarum ko sa yame. Mi memotso yo me kot ke timpilong kita magdaban yang. I memotso me ke yo melel anti Christ. Dan kakan ki Christ. Puye te me ko komor bangaken lelong ki yaman kita. Magdailan ki kaun Jesus Christ. O magdailan ki kaun Jesus Christ, maurin mas udang ban mo mala. Dahil sukak tali ninda magdailan ki maurin Christ atay maurin mas mimitere tayo. Pagdailan tapta maur ki maurin Christ. Daban tapta dalian ki maur makalagal maurin Christ. Hito mo kumabangkakin lelong kin kitayla, magdailan ada memotso ban kapit kita lasang nan len kisini so te me ko damu ayong kita so te memotso ka kapit la ramas onia tail kasamo yung crash na tail more dalan ki relationship e relationship buat bangkare ta tail more makalagal more sarawi pag kot katin masani na namasen kumain utang pan sarawi pangai me sarawi Tananan ki maur sarawi. Mele magdami ito na maur nutuk. Maur metip. Mimita iya. Apkot pangkatang kubur ki magdahil nanan tiyang. Ayan ki maur sarawi. Ran koros. Kadang ran sarawi ito. Eritama kita lanana wiya. Pagkamaur ang kaklalong aman mga child. Tama kita lanana wiya. Nanay siya ay ralaut limi siya klimaw rin kuwano ko sa iya. Kumaso ba yung kauno o kapakapong ninto ka na yasotakin ka din tosang kumain. Nang King James Version ng bukan wayo ko sa iya. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Dahil rapagi ko, disan kita tiari. Dahil lukwar lang, isan kaya karani kitayel. Po euran, weni mun kamo ba tisang kitayel. Ot pan, loke di tuwa tal, loke di weni mun warim. Menoa o apa ni ni loleo. Ngarmas ko lapas basur weni mo situ harus kita po kot loke iti. Ran bukat, buksara masa ni kitayel, lukwar langi, isan kaya karani kitayel. Dahil rapagi, isan kaya degak tiari. Komiyang kau tak ramut, kom saya kita kosong yung Christ na more. Niyan sa may looking komor pa ang wiyawi, melau ter mamalki. Ter mamalki to dokang komor may Christ ka to yada ni lobo, ter may tong and tauli komi. Lukwar lang Christ ranwut. Makom saya kita lihat komor lukwar lang kau no ranwut.